Yo, dans la maison, la blade, abi, blue, ni kami yobe, on machiti, bien, on mi anye fin au chue. La langue, mene achi me, ben yeme, dans la maison, la blade, abi. Mene achi so, ni ma so, na ma so, ken klon, ba, on shida, waken, o fetchement, we, mwamba, loka, shikman, bola, de, bo, anun, chomo, ni, bo, ade, sa, ke, samante, aka, me, jale. Aka, la, fe, wa, dromo, ne, ke, mene, pak, bine, ke, we, ko, jeme, fe, me, jime, ni, me, ni, fe, mini. E, na, le, ne, ke, me, pike, papa, o, jime, ni, me, ni, wakate, sa, ami. Pike, papa, o, jime, ni, ke, di, achi, ame, ta, ame, be, woti, ame. Ame, ye, kwa, ame, uye, wak, pe, kuse, be, kuku, mi, oba, atomami wasole mo ka fa ikpa mo peja ko feche mo awe ola be mi no tumo papa ni stay ye boni afe ni enektu ehen bi papa ye ne ke wo afata ye o de bi ni ama wo wan rasta to gbonyo ni shie kakla gbe ye nke ba ka china kutuka gbe ni awo wo nye nwoto mo ko mo ko nya atomo bo anokwale e peji no ni eyan lo peji no ni ba anye ni wonye woto gan ke Ghana wo machine o de bi ni ama wo wan rasta ta ke bono le wo feel that for so a nungla charge no de shemo kwa chemo ko ni mo kwa chemo ko nye alert ni aka de bi na ma wo rasta to gbonyo ni she kakla gbe e backman no agbene ni wo ngmene wo ba dojo to ngmene nkenye ba ya pe hien na ke chado pe hien na ke chado himela ke jina ama ye jara ba shaka jinya ye jara ni mba wo ba chilele wo nu emi ko ake Great Aim Academy passion and excellency best pharmaceuticals ka me best fit chofani eba ke the gym bar and restaurant ama me nyemi nye no nye yo kayo chi kra mi ye jara mabasha. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Basevite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Basevite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Mills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean shit. Hello. Viewers, you are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m.
na bi ga mantiase mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hu no wo ya he strut bi bona fe ni bi ni gba me ana wo ke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na amla akọ ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe wo ya he ko me wo ke akutu nkwaro ma fi assembly members na asani gba te ofilo ante wo ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don inja police foi ke wo kwani na agbako ya bi ene eke wo sa wo eke wo atu je ami pe popa oji nke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asani gba na gba yo titriji gogota ni he ni ekole ni jo ami echichimiye alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni he ni ekola ma chunye ni esa alo mbi ko ni afe egbe ko manu mehi ele me ne fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu ato ipeja mi ojuba le nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ni pa ni ka se me ni hu le mi ye o ma shi tv ni ngbe ini o dai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni o chan Yo, unane men son la bladi abi blue ni kami yobe yo mashi TV no mara nya shaga nya na nya wa chunye memi inte ya ye jara imba she ko manye ke shari akpa taga boni nkenye odebi ni ama wo wan rasta to ogbonjo ni she kaklagbo eji mo ni kenye yobe yo ni me na me nya men chame abladi abi blue ebe ngmene sani gba alo ngmene no ni wo ba yue nkenye mbe ba yue concerning patient inna minshe ngene vetu minshe eti enye fi o bodu minshi e ja ka mi nene me jemen o debi ni ama wan rasta inna ke lele be cheme ya fonu wo fo ka wienwe ni wo yo anu no to ake e ya metwemi no ani ametun ni yen enye me be pi aga dan bi dan e ba yin ke yin fe ama ke yin ngo dia no kwale ni bi e ko menye ne sani beja anwo ichomi npo onu minshi ni bi ekomenye ni beja anu ichomi npo lala nya bia ni kanya bana wie mu akache me ahonhon ni bi ton ahonhon achichin wo fadin fe na ahonhon nadmo ebe national disaster no ni chano nadmo bi mi fe nye shida astrafo ke bi ni ba fata efe mi fe nye shida wo che John Dramani ma mi fe bu shida wo regional minister wo nye ni ji manye okulu inye min febo shida mino ama fe nye shida lala imba kanye several times ake patient fo sakuma mfo patient fo kole mfo chame kanye me wa fadini wa nye titiri wa gama sate je oke gadangbe ama gadangbe afita ai gan sa ire kanye neke wo to manke ba neke gama shem niye wonui wo fagin asanjin efe manya chaka basa onuminshi ni so bojino na ama mo chujin ka ni bi nyeme ike ka jegme ti gbe tin demolishing ete no odogba ye la pe hien na ke chado chiwie mo ne ni ba ma wi ache me nyebu abi eto odogba lele ma ni bi ye fite ne ye musun shan chi no ni kagbe no jino na tun she ya chumo fam here mi pafa mi to ma she wo wie mo kin awoche John Dramani Mahama the president for the Republic of Ghana ake inche ken claim mi body manye mi pa bu fa ye shiba mi pa bu fa ndo kwa febu shi manye yen lo inwie mo fi oni yo an bu pe je ake ke original minister mapa nye fa tadi nye fe demolish yen tan kenye fe demolition etan ayeme komen ya amla lo mi le san ni nyenye wu amemo alo nye fine na mi na mba pay ni bi ye na akumokumo yin mini ya ama wie na kan nyeme na ne me ablade abi amen de me ni me no na mamo ya je kote no akwa mi fin oba na ke me ba ke they have building permit nyeme
I'm about to work on a building permit. No, I mean, be a building permit. And I mean, yeah, Chuakashi. I survey land then, and I can jam a okay in structures. Now, my idea, okay, no, I'm a building permit. No, Chuaka, I'm a benam, Namema, na jam lalo mina, and a permit ne. I jam manchema palace, Yena permit. Do manchema by home would ne. Allo many by home. Allo wekuniji ba hon shimon ka ba ma permit jama me ha amla lo mi bi na ma me ha nadmo amame ko ne kegbejan no to ke ni bi ne onu mi shike municipal assembly mi bi ake nke na kan gbe me ni yo gen ni me enye mamo no na me ma ye ne sa na me ma ye mo film ni ba out ni aba show a building permit is an anye asi money on the building permit lo nye me na kuma me ni bi ye mi kenya ke nye fie kombe nya si ameni me ni anye building permit ake nye ke money because me ni ake they are all from foolish, they are incompetent, they don't know their work. Nyame ameli ame no chimo but kameli ame no chimo ko no ni te no e banle na kanyeme nsuma kama fa no afu e mo pi ye ni mawie nya wa akwa boni etele ke ni bi ye fitemo ikome boni etele anya wa akwa wo ngbe mgo ba hra nya wa akwa wo. I think the exercise is not new. We started last year at the various Ramsar sites in Accra. Unfortunately, because our machines got broken down along the line. And I don't know whether by conspiracy we were told that people are not ready to rent their machines to us to continue with this work. Luckily, we'll be able to fix our own machines, and that's why we are assuming. So it's not a new exercise, it's a continuation of what we started last year. And I think that it is necessary to do this for the good of the community. We don't have to listen to the few individuals who have interest here to the detriment of the safety of our community. Every water body plays a role to enhance the ecosystem. Ecosystem because human beings, animals, birds, we all have benefits from water bodies. They are not there by accident. They were created by nature to play a certain role in the lives of humanity. Today, we are sealing up these water bodies, regardless of whatever role they were meant to serve. Apart from that, water is supposed to have its home. So if you take the home of water and the rains come, where will it go to? There's supposed to be a collection point where water settles to allow human activities to continue smoothly. Now you've taken that water body. So when the rains come, it comes into our homes. We say flooding. Flooding is because we have caused it. So we are not supposed to sit here and wait until the rains come, the floods swallow us in our homes, and then we are called at midnight to come and save lives, when we could do this to prevent that from happening. That is why we are here, and it is not going to end here. From here we'll go to any other water body in the city. Every waterway that has been encroached upon and has been seized by developers, we will clear and ensure that that waterway is brought back to its natural state.
building. A building that the Nipana see etinem. And you say on team or that war. They see on any name na ya parking. Can name na buku hono. Obia ni baby ayeko. Ye ni baby ayeko. Dina me dina ye bu ya me kunu. Ye di 3 years. Yes, you can. I was after the baby mechanic. Baby mechanic for no echiho no. Hona na oda ni see. Hona esi. Na see ye di 3 years na 3 years. Still ye gusu because of there is no capital. Ye juma pa na ye di ni kakra na ye tu susu na the top blocks. It's not easy. Now you see that we are not the 1 second. 1 second, so yes, say 1 hour or seconds. Now go at anything. I ain't find a airport. My sister, dear way, crampon, I am yakese. Mamma, Nikunu Yale, Nikunu or stream Sia. Kakra, no, the me dying. Okay, Yamia Drumo or dine 1 plot, no, or half so, or the seat. On the map, a better. Say, I'm not a blue. I'm be put adiani na render ni homeless. The my sister say what dey areho. Me so me dey areho. I just say me wan nipa mienu a me so me say me ni dey me dream po and na dey me campo because right now you ni baby akọ. Say government, I have your government land there. Yeah, say your government land. You have procedure. Unim dey obeye. Unim boundary a obeye na nipa na hu. 2017, omo di kind be bubu ha. Ba man fa nya hwe. Na asase ni da ho. Na man for such chiefs wine landguard for no man ba. I have feeling omo ye recently landguard for na be ye. That feeling landguard for na be feel ha. No build omo build this say. Onu pe na ye new things omo ye wa ha. But I have old land because nipa no water one be we are auto ye no onto me vacate the place like that onto me vacate. I say on sambe building on name because our baby kwa and you ha no be betena. Ti yin na yin na ya part of government. They citizens. And ti pe baby so ye ba assurance share. Ye kire ya twin. Though all fingers are not equal. Yeah, some man in pe. Amba gba wonu e ba se for ese na ma la ka o amba be do ayomo ayefo aye ka paper kekeka ame wo vote ameta na ye ame keka ame na soldier ka police minister ni bi e ka wole ame ka to office ka member ka me no ma do ame ka ba me do o mam ka wo vote ame na ma ye na ma do ame na me ba ka ma lo tuji ka ba me do wo ma te ma bi ni ko be take wo bi e te se o wonu e ba se for ese ko nyu ba mam nyu ba ni ba la ka o nyu ba la ka o ko nya nya Yo, no, man, a blood of blue nikami yobe, o mashi TV, no, o bana ke wanye me, e come, ke amena wiemo eba fonfon shin, ni me come, chieba, age, ni am la lue, ni wa fon shi gale, nyame, aso wa fon shi ki am la lue ne ba je wa wi, alo wa fon shi ki ale ne ba je bu awo. Ni nyame ni nyadomo je nya yo mi bi nya ke ne wono na fe chaka manya ya pe hie ke bona ke bola ke nipi feel ok pe hie aso e fe nye fo aba ko shika e bi e na ba fon gba ba ya manse aka akwani nyame nya wo dwon ahie nyoyi aba fon gba na ya manse ba te akwagin ba ke fagin ete sha sini infoni ni di videos ke ni bi onu mi nshi ba kete akinsha videos ke ni bi ni chebele wa nye wo no no ba ni wo sale ta ke mani mefe eni wo ya fefe le je wa fo epoka je na nya wa kwa akoso mogbe ona wo voter region gbe ke ni bi fajin ke ni bi akrowa eko nya kwa boni ona afe tourist center ni aba atalele jin ami afe ni bi ye ni bi ami ni se na mo mbai shikoba ogama sa te na mi ni jina no na Beshie afitele sakumo afili kemba kole ele fe chaka manya poto fenini awa wa yawo cheme kenyeme nadmobi
no chimo nya atun lele nyebo nye wo moden na dum bi ebo moden ojogba eja ke sananya akumo producer of an no anana no chimo yanko no okay phone line say afon shishi mi ngbele phone lines o yo ya ni mo bia ka nyemme mi ne je nyajo mo chomo ye nado no chimo na ma atun ye peshi ke wo sakumo ona wo peshi ke chado inside there demolishing na ye je me je hwa mo nyemme shinka eje demolishing ko na eya eja ke nu mfite ni bi ke je nyumo ne pressure ne ke jogon no ke plekio ebela easy ne fite ni bi ye gon no gbe ne sana kwe ko na fe mi ni ajaje shimien wi mo no ji ake ye fe mi makpa wo manye nye lo fai ake na kai meni ha permit ona meni me ni bi na mamo eje na akumole mo fiamu ni ye permit mo fiamu ne ye permit esana me fa me fe komi meni ye permit kodi nya siu municipal assembly meni me ni anya permit jaka amen naka shikon ni me ade wo kola ka meni me nya shikon nya le shikon mi alo meni me mo ni bi e nya le shikon mi ka nya te nya shikon na gbe yin le nwe e ma ni nya ba ma le nwe nadmo le un gbe yin ye man nke nadmo municipal assembly say meni ba anya permit ami minake kola ko eba pano inche ofa no gba ka no to akajo. Hello? Actually, Koshi, me trusted it. So, Ovando Naya. I me trusted it. No, you are not quality. Mogamadi, what's your way? She trust. What's your work? What she trust? No, that's your photo. It's a name. They double. Come on, Sean, saying they fell not back. In a few, you have to make a jowl. I'm sure Namba has a point of view. Namba jowl. You have to work too much. Money, president, if he is a pumping, if he is a pumping. Oh, me no money ma care pedi. Actually, I may say that thing. You go what you do, when you want no ta wa shina. Baba, you know you go show what you like. Baba, you show what you like. And that time when you are doing your job, all no true. Yo nye nwa job le fata ya bu ke ojemo chomo 0274324331 0274324331 ba mode nko ni otwa ni femini ochon ojemo nke ni bi e na akumo eje lele sanu jona le esa ake akumo shimon ye kumo femi eye musun shan ni ye musun shan gbe fan gbe je me ni yu ake nyeme esani wonye wo blame municipal assembly mi ne kola ko ba pan no elo ablado fa no gbe kan no to akajo nyemi e pa ti mapa bo fa kaji otwa mi bo o etu ye phone e no ka bo o etu ye tvm delay ye mi fi ono bo etu ye phone e no no gba sande ketcho phone e mi ni ogbe e ba chon mi pepepe 0274324331 0274324331 nke nyeme nke to mi ngbeke demo chomo ji ake nke no neti no eji o manye sande ni sake e ya no nakan shimo nke wonye mesa na mefe komi ko na mefe mi ni ka me na am building permit ni bi na akomole na me no nhie ame na ma siu municipal assembly ma wi ko eja ake ameji meni ya permit na ka amamo ka je ju ke phone ni ya me yin ka blow ni ya me yin ku kwete balete ni ekoni nujona nesa ni amatu eje ni nye he o ma shika nye ha me permit kola ko ba kan no elo abado fa no gba kan no cho akejo manje pepa bla boy o fele dromo e ni bo hunye
Nyenu ala bejama kwa bona mba fe because anyone na mema motujin e a feel pe shifa na ke mama motujin Nwewo yo inye oyi wala don akebo ocha abamle inye oyi wala don nya oni ma job ni esa e abo pala se echele 0274324331 0274324331 ba omode nko ni ofemi ni ocha ni ochon ojuemo ko kemi ye bi Facebook alo TikTok won wa ni ocha koni ofe wanye ni o drop o comment ye jeme ma fe mi ma kande ma bu nke nadmo bi ye nyenye tuno nadmo nyenye tuno nye bomode producer and e kanko no na kan no bona afe ni nye me ni pa ko na me ba amena no ni ya no ke no ni wo wio kaji be ni me uni amejo ba ko ehun na amena no le te no ye chado ke pechien ni di la pechien la boma side nke nyeme a feel pechien ke feeling baba oh game wasmo nu wake wa e jamo ni na be ka ba be odomoji ni politician come ko vote we amo ne ba fe ni bi papa e abo allo vote e amo ne ba considerable ye ta flache bulu ani bi ai ko ni wo fe ke yin ma nya petamo allo noko ya ba ko na ke sham la allo ake shnamu lele iyo pa ke me ne na akumo awu meshi ni le wa ke mboko ni tase ba bia ke nwo awo imagine ake ekoleta flache bo oni na akumo to ba fi le wa ten nyame ke mi ni na akumo mba na mi she shimo nke akeni ni enejo alo na mamotun ye esa ni be ngbe no mi come on kemi chobo ni bi ni anu be se che ne kun eje me ko me po fefe tujinke ni bi ye che amlinke ni bi awa wo ya o ni o na ke oteno ya bi ona meni hon ko oteno ya bi ona meni hon se ko jiyen se mo kesan le ba alo nadmo ba fe no na me ni ba yin ake akọ ameshikpon jini ameshikpon neke na me fe neke na me tobi eni neke o ni neke o yemi 0274324331 bo ọmọdé ko no twa no chon ojo mo nyenu Mario mi na ke nye odupa on ke mi nyebe ye 0274324331 bo ọmọdé ko no twa no chon ojo mo ko mo bo ni akumo ma ni bi onu mi nshi demolition ene nke ka ba fe ni afe leke kutumpo iba gwa mina ke nkola ko iba panu ablado fa no gbe kan no gbe ke ndo twa kejo hello o fa no gbe kan no good evening fine o fa na choba pele mi twa kenje ko le kono alo na ya ni enwona wa denche enwona aja ke shiye na mamotu ne ye kanu monne wepe baya matumi ewo ni akumu enwona wa denche nyera don moni le kele pande wo ni ba le out nyera don o fa ne yo shida be inye 0274324331 0274324331 o ba nye ni o femini o twa keke bohun o chon ojuemu eja ke gan danwe no ya ke hwele mo jino no wo fen wo fuo ke gan danwe ke gana mamu efe ninke beni wo ya ekome ni wa na tourist centers na ke nu efe ni bi come on la chado road no jeme ifuni o na ninke ni bi na kumo eje to mie nye eminche ake afemini aka akumo she first nke ya kumo se min power che John Dramani mama fai the original minister manye okulu na pele okulu ake amebo omode koni ame yabuchi amni many bi na akumo akwa ake amena access to permit before amenya amamono na amamomo ejelu ka amenya amena permit ele besani amra lombi many permit na kefi omini akema twin ke ni bi ye esani mlaka amaye nyeme esani mlaka amajende ka amaye jomo because nona me fi ochon akeshi amele amenuchumo nyeme nona me fi ochon ake ame fe mini
amele amenu chumu na amele left and right wonyo Ghana nshue nyashi Ghana nshue nyashi na atalashi na akwe nyeme producer ana me na infoni jin seni infoni ni di picture se ekome na me kwa ni bi ekome bone te me komeni amenye ba tipo popa no mo be sande bale na kan keka mi kome to aka consider moko no le sana aje fe ejeme ta fla chaka moko po lo mi le fe no ko ejen ni agba mamu fe na ni le pe ba ye bu ale infise ake afe mi ni akwe na akle fe ejeme because you know yo nyeme God dan le ba yin fe e ba jemi nkebu ye ka dan le ba yin nyeme nke e ba fe mi e ba jemi nkebu le ile ji no ni water wo ni wo fe ke je che wo ke eyin le mi na ke nyeme eno ma na she na kan ble twamli ne kumo na de se amatue ma bodi enche kumo ngba mi kumo na de se amatue ma ne ho mi ye pe shi pe shi la pe shi sande ayo la pe shi cheme ke nyeme ablade abi blue ni ke bi yo bi o ma shi tv no nyi na wodi enche wo kwa wo ngba mi ake no ni afio ye je ne aso eji fe mo ni lo aso eji fe mo ni ni kan wi awon maka esa na hwa me ni me kumo eno na che ye ne che eno na che ye nyeme pe shi fa no na no na no ewo esane nepo ake bu ake lele abo ablu onu nshi na fite ni bi esana femin akwe na abo modin onai akwe na abo ewo modin akwe na jina ba anya afamu onu nshi boni afi ni neke ni ne eketu enjole baba kefie neke ni bi ekomento mo neke ke ya no me komeni tela se fi la kebe amla lo ni sumo ma sandi titiri majia cheme na me ona me yeshika omwe amina ka amepese so mo ni yan hihwe mo baba ame no ni wo kiani amenye yan hihwe mo wo keke benu ba ile hie ame chimagia ko na ba wie taflache dandale haba wie bulu awie mu shimo nyeme nye nkeke kami inkometo we nye bo abie ne to shikomeko nkeke kami inkometo we akumuna kumole ko na gbene na akumole une akaka fe politics edinye echon chemen edinye echon jeni abakumo keka sa bedo ba bi mi ni ba bala ke be MPPB ni fise na ojen no NDC bi eba am fise ko na kumo ka kumo etan keke am no am sa amo am ho am ko me be asa amamo ko be nu ele cheme abaje na abaje nye ejake mo fia mo ba ke nyemfe ku anyemfe nya hihwe mo ani bi nyeme Niwo abomoden cheme min panye fine ni no kwa fenyi chinwe mo no je ake nye bo amoden akesin no na kumule je no na ka ake ba fe abomoden na ke fe no na ka ake ba fe shijeni aba kumule keke wo se no wo ba na ke aba mamono konklo ye jeme benuele cheme wabaka keta flat you people are being incompetent ono minshi nye left and right shikanye nye left and right here ni kwen ni ba abale na kan no ani nyu ake cheme nye anu wo fe ani fe mo na ese ne sa na kumo glefe gbeke ni bi na fe san ni bi na mo na ke chinu George agbe fe esa na nya fe esa na nya kumo fe nyeme infoni jino na me ko mon ka mi shia ke te je ba hweshi obla yan apa amani yen shika ababa ababa mamu no na me ni o shipon
Yeme. Ona, hey. Ona kokoko. Kesi ni abaka won. Kesi ni abaka won. Won se kun na me ni o. Ko odnagbomo isepo no wie. E ba kamo kitan ke nenye neche. Ene se ne ta no. Efe ne ke she on koloko chichebele ahon. Yeme. Ahon. Wo nya obi awo yake. Wo te alo wo ba. Ke wo yin loye ni ta flache. Ame mo. Ame ba fe wo ne ken. Ame ngbe wo. Alo. Ame ke wo ya lojo gba. Yeme. Esani wole wo ni bi fe mo ke wo na jin famo. Oromishi. Esani wole wo na jin famo. Because keje na kan wo ba yele na yesumi ninke no na fiti eje fe shamo nke shamo komo shamo meni ke sha no jiake meni ya permit na ti amamoni bi ye ka flache keje o mo bolo ni do ame musu na me dun Ghana ke mo bi ya shikun eko ni nyela ke nu jo ni ka ma tunye ne ke na gba ba kun yin ba tashi nya permit na ke ma ke ta flat hon lo ni hon ame bedroom na me hon nyeu me ni nya permit me ke nya edwom shinye te school na wele nya talaje nya permit na ka ma ye na sa na ma ni ye no nyenche nya edwom ku nya obi awisan cheme ene me ko de bi na ma wan rasta te wie mo na ni to mo ebu mo elemo ke wie mo eyu okeke ke na kan ni bi je na ayu okeke nyeme anokwale eke kan hien na nya ke phone ni kan yeme mpele phone line 0274324331 0274324331 producer bo modin makpa bo fa ndoko afebu kumondo ta sini phone eko ke ankwalo ni paako ameba studio alo paako am chem ben ko am TV ni amena no ni enu wo yo chado ke pe hien nke nadmo bi ame bo modern ame kumo ni bi ni sasa enu jiana ta ke boni ama afi ye sakumo ramsasa ite nyani wa kwasi ni mfoni wo bash ko be mi ni mi npa call line se 0274324331 0274324331 nke mi ni jibo ojo mo chomo ke ano ni ete no nya wa kwasi ni mfoni wo bash ko be. I think the exercise is not new. We started last year at the various Ramsar sites in Accra. Unfortunately, our machines got broken down along the line. And I don't know whether by conspiracy we were told that people are not ready to rent their machines to us to continue with this work. Luckily, we'll be able to fix our own machines, and that's why we are zooming. So it's not a new exercise, it's a continuation of what we started last year. And I think that it is necessary to do this for the good of the community. We don't have to listen to the few individuals who have interest here to the detriment of the safety of our community. Every water body plays a role to enhance the ecosystem because human beings, animals, birds, we all have benefits from water bodies. They are not there by accident. They were created by nature to play a certain role in the lives of humanity. Today, we are sealing up these water bodies regardless of whatever role they were meant to serve. Apart from that, water is supposed to have its home. So if you take the home of water and the rains come, where will it go to? There's supposed to be a collection point where water
bodi enche kwa mo ingmemli kuma afite shikai me fite shikai akpeto akpo yabo oni mi shi afite over millions abo na ke machuneke menenye kwaro ni ya no ake na chon jalegbe no na ke ba fe iwo komo ha mo ke na gbai na titi ame ko me cheme kenyeme mboko etumu enyen la cha eke fe wo efio menenye kwa akumole one nke nyeme esami out nekegbe mene responsible many ha permit tefio tenu nya amoko building permit ninya lake anymore amachu esa na ama again twa ka nya die nche nya lenye no chumo before back twa you people are even incompetent. You people are incompetent. You don't know your left and right. Nya lenye no chumo me kwa yibi ni nyewu awonye ya o kegbo mo ebonyo mo nike kumo be ni kumo be na akele akumu apatan shikayin apatan properties ayin ona nyeme mi bi ololo akepe hien na mo jeme ona maja cheme ni baji ona maja cheme ni baja me yen po be ke afe ne ke demolishing ona ka afe ne ke kind of demolishing ke fe maja cheme ni baji me yen po sana momo ami it's an momo ami because e sure ke e ya me layout mi na me liake ene fani ni esani afi one ke no ko ye ko no she self interest anyan ko me wo ahon efian ekeke ahon fia keke mama awa ya o ni ole cha kumo cheme kenye nta o shikabo ona be ni woku hia je ma won shi single room jinke sutu jinke ni bi enye ke hia je bo contract mo ko na male so de oha ona ke mi shop we ke ni bi nye na ko shi kenya ba fe tun shikon je ta nya ba fili fa tin be nu ele cheme ablo fu eji nye mbo wa ablo sani ni kwa na kanjo odugba nko temi na no ni bepi ni ya ni afi o mi la on fe ni ko temi an no ya kwa won ba na ke ta flache boy chi mu eji me ni emomo ni ye den ni nche ni kwa no ni ya no me fite shika peto akpo yabo me ko men ke ma ka me wo ame be na mba ya na me libo na mba fi po lele e ba fi awun to ke na agba ona shinye jeme no mo yue ni mo yue ololo ake cheme nye ke swamon fin aswa nadmo nadmo bi ke ne ke municipal assembly say na ma me ha permit jin na ke ma tujin yeme in phone lines 0274324331 0274324331 obanyo twa koni bohun ofemini ochon jemo yeme ablo ni sani wo wie leke wo wie ye wo ba jejele na yesumi yeme minake kola ekomi send message ekemini you get the same they are selling cow lane chonke na kanu ami hon cow lane gbe chonke ka hon ni me ko mo njo mo chon alo na mani ye ne sa ababa kunle ka kunle no abayin wi mo na vesban ni gama shigbon ni ni gamani ni esana me bayi odogba mo won afite ni yeme ni waka wa jomoka wa yen fe from politics no one down the politicians say gbe wa yen na me call wa ni bia because we man be den chair most of times say excuse me to say most of us say we act so stupidly ono mi nchi wa feel ni bi ni jomo be ni no na ko na ni yen me nyo no pe gbo ni jo ese ba le ba call ni bi ejake ta flache be nyen komonye nkomonye no mo kan kem obulu ni edugbe nya na me gbe ame e na ma le shoka me ko lala mo ni wa ba le sha me ke we ko wondo ko be ko wo logo shogo nyeme
nyan wo kwa wo na jimfa mo jogba nyan wo kwa wo ni bi fe mo jogba shikon jinye je fian na ho ni je shikon wo ma jan cheme mi to ma ka mi na me like je shikon o mo pe ni fi o mo ni ache kenyelie je shikon o mo pe ni fi o mo ni ache ni wo beni alo boni nye kenye fun shikon o mo no wa cheme mi pa nye fai no kwa fi ni shi mi kenye ni ma kenye unda ake ni kwa na kan je odugba cheme nye kwa na kan je odugba ni nye le anye nye na jin fan mu eje ake nye ani gboyi nwie ken shi wo chon eme efia no ba chon na nkrafo ne ken nkrafo ni ne ke gboyi ni no me no na me no je me ni tala shi office se na me fio ne kan shon ju ke fon bi ni cheme ma yue ko ma yue ko efia ero mo so ba nyo chemi nke no na akumo eje abomoden nye kumo mi shi regional minister manye na akwele okulu mi shi okonno wo che tonto mani mama mi shi okonno ona ake obo iwo moden akwa structure efo aloroko shimo akwa ake eni yo aso esake tubajen lo kesa ni tubajen ba kunwole ona ni mi ya no mi yue because in le oni Ghana shile yo odi ebi na ma understand ke me yue ka fe ba mo ko shinu ba fe ba wo fe mi to ma ke wo nye ka am la lo bi ya ke lele ame wa me ba ni ta flache ame na ke jibi ni jano jibi ni jano ye jeme ebe ingbe no be makpa mi fai no kwa afia mi no ni peninta o makia me ji ake ame bo ame wo modern onu mi shi na me kwe na ke ni bia fun eni san ni kamu gadan be pie woni bi ona woni bi ha ni awi o ke shi o wo chon ni san wali wona jin famu isan wali bonu wa ba fi woni bi ha wo che me shi kon jin kan ho ho je fian na ho onu mi shi me ni ka metala lands commission jio no ni jike no ni jin amen shi na metala eje cheme min ke nyenye ngboji anu kwale komini nyena nyele ake amebendo kuke hanye ama me shi na metala eje ame no ni ba benefit ame iwo na ametajen ye boko iwo no wonyeme nye anu wolia boni wo ba fom wo na jin ke woni femu afemi aha leke je na kan wo ba hwa wo yin wo ba yele na yesumi yeme ngbele phone line say nke demolish yen ya no mini ji ojomo to na le han tin 0274324331 0274324331 ninka bo yu oje me pe ko ba je awudomi wo gan awudomi ko ya sekele awudomi go no ngo efin ahon efin gaboli dromo na ina ke ochile mi emi akrame yo wache papo alote onabu papo alote enyen kete kun na kan ni bi efin na afeke boli go chaka manya yeme eneme ne fe ni ya no onupa ikome olose na mele ojogba aka amenfe ni ne sa na fio shimi ni jinu nu wona mo fian mo chi akwa ejeme ame fe ni ya no boden che na ame na ko yi ame nu ko yi shimo ale no ni ya no na ale no ni ifemi ni e cause problem ejeme yeme ma ba wo fio na kan wo dien che wo mbo ya blue chi dani ba yin e ba jenke bufin nkola ko e ba pan no hello ablado fa no gbe kan lo chu akejo hello nyemi pan eche 0274324331 0274324331 ba modin ko ni ocha
ninkebo afon pano keke bon ofemini onyo ochon ojomo enyen yo nancy oyiwala don ke over okemi nyebe the quest media nyemi inwo eche mina ke obokemi yebe nyu ajobo ne fata yabo olololo enkemi ni demolishing neti no na demo demolishing na me fe ye chadu emoshi ni ngonna ejake nke chadu ajacha me jajai chadu afloat come afloat chadu shikunji han yetomo scissors ke blade na ke follow mama awa ya o no agodeng me wo be na yelo wo be cheme ni ba ka me no ha bi minister ni po ne be ka shika je yin epo ele chire ido aje yin ewo afan ni shika amashiko meto keno na afia ni phone ni po ni kafare machine la ato na agwo shika ato na agwo shika no akwako shinyeme nya wo bia wo ake ken ne ken su ke ban wo ke ban shin gadangbe ti ba bale atin gadangbe ti e ba fi atin yeme mina inkola e ba pano hello abado pano gba pano o gba ke no tu akejo mi to se o fele duro mo yi mi ngabu mi yelo no ko ba ni o le ta ji mi shi mo ko wa ya ni tu lo tu o e wala don mi shi mo ko bo mo de wa ni tu lo tu o se ni ma je me ni ato e ma akwa ni ka to bo ba to ba mo bo na o bo mo se la ke jame o ko je wa ni ma je ke ma je be ko be bo pia ma be ke ka wo mo bo fa wa ko ni tu lo tu le wo ma ba na ko ni ma je be na to e fe ka to ma je o ba je ma to ba mo na o bo mo e ka shi no to e ka to a shi no so diga a ta bo te ma o shi pi me ke je be ko ma to na ke wo ya me no bo mo ni to lo to a ho ke ke ya ba se ho ke ke ni me bi mu ni ma je mo se be ni a wa ma je me ni da mo be mo wa de so ke wo ma je ni ka me wa futu ma je ya ya ba na wo a be to ko ke ofane yo inche shida be oyiwala don ke ojomo chomo oyiwala don ngo ajobu ni fatayabu emne kola ko klo ba pano hello abado pano gba ke no tu akejo wonyemi ekpa eche ofane no otu ashikomi ko 0274324331 be ko ukwe screen no ba na ke cemetery land no container placement here keep off watch I mean written am na gbogbo ejino nkola eba kan no be mi ni won kwe awudo mi fo ni jin no nkola eba kan hello fa no ba kan no tu akejo hello o fa no gba kan no o gba kan no tu akejo o fa na cho mi Aisha mi ka ke je gongo o fa na no na o fa na mi nganye ti are no ni ke fo ye station bani na ke program ni ye mba na no mla shinye bo modi wa ni ma jo mani guys no ye si o fe won ya me like mi shramu ya me ma like the mu ye na un koso enya papa si ya mamu ya si abe koso a hwe mu je na o ma si ba ko ajatu engbe ke mi se ora don na mi shraunsu no ajobo le on no okokwe awudomi side jembe ji eni foni ni ona jembe fe nke afolo jeme afemi ni ahon ase ni gbeye abumo sisa ele won si won na abu ami sisa ele won ami sile won na ke ame aka me mpele minister nene aka sisa un pele ami sile na chuni ko agbona no ya udo mi so pene o me no ba gbono o kola udo mi shikunji cheme ni awoku aje mo dogba
Chineke siu ke ban eke oba yan shishimo eke oba yan patamu naneme abladi abi blue ni kemi yobe imbe efebe macho egbane no ninke dan kwelo efenshi me ni twake me ni nyata the quest media kenye me koko me minda nye fenshi enyeme unio Batalomi boys Batalomi Obranya bi efen minda nye fenshi nyuma ajonye ni efata yanye beni dagbo kagbi ona nyeke mi fi omini nyeke mi yo bi chatawa che meke ni bi ona nyeme nyumbo ajonye arafa koko de me nye fe nyuma ajonye ni efata yanye agbene English bi en fe nyumbo ajo mo fian mo shi dani machine ma nke nya ake ho ni ba ne o ni ba ne be Serilac gbeke yo bla yo fi oni ka yue jo sani gbeke nyumwe trole jo talent nke nyumwe ka fi kome fite fia eno eto ni elele na gbene eke talent e choma bi fin no nyeba ya eni fe money na odasi ho ni ba na ni 31st of January Accra Central Park niji Accra Post Office near me City Car Park pepe call any kiki ni di Mr. President favorite day ba share jeme pepe ni nyenwe ba fi no digital center in pepe chio benke ko ni over support ni efe fine ni me na me je no nwe nke ba ke be ngene ka gbe amateur boxing no nke aje Ghana efian mo film we wa showcase talent na ke pick me ke games ni aba femini aba ya no nyan wo ba modern ni wo pia ni femo ni yise keke efemini efe omanye ke share wulu ye jenno kanu yen panake on the 14th of February Odogba Sunday 4-5 ikewake Arab Empire niji nyenu shipi Marseille dan so mani ami Arab Empire Beach nyimoke edrame 4th anniversary in 4 years ni agbeleje 14 February I'm a 4th year party nke esano chiobeke dance soma shabu niami dance soma beach shabu niami eba fe no go find no go bright and shine artist ke dancers baba o ji me ni ba no one day ko ni bon obe ko ni okoi aba femini aba damo ni femoni keke efe fell ni me na me hime le akeshi jenna eno man she masmaka man na shi ebi ene mi moni ke ni femoni eba ogbenoji odebi ni ama abo one rasta to gbonjo ni sheka clark gbeye nke ba ke lopi en show me shi cheme e show wule mejo en lo nadmo nye bomodin mi shinye kon regional minister mi shinye kon cheme fe nyeme fe ni fise na kumoni bi ye pe shikecha ado mi shinye kon nke nye bomodin shimo nye anya amumu ame ni ha permit afi show ake amla lo mi kpabo fai regional minister mi kpabo fai ko na ne machine no o ana fi arrest amomu me ha wonye me building permit because enepo chake amelia menuchumo and they are also scammers because only ake shikon ina ka am tuni ye jeme je eko nesani afiomini atuni ye ejake Ramsar side alo nujo eni shimon o ha permit na aju otomo me no chinse tamwena no dulo ke baya amefen the artist no cheme nyeba amodin nya amomo ame shikome ko we odebi ni ama awo one rasta to gbonyo ni sheka klagwe ke Great Aim Academy passion and excellency ame wadi ke ni femu ni neba ogbeno ke Base Pharmaceuticals inye mache the gym bar and restaurant agbene nwe keji aleno bon okuchomli alo sandeko onane nyu moko ni oli alo bodien chalo kuchomi sandeko nya no ejen no hotel no wakeba machine no wadula mi abo wanyo ogma ye iyibo ene no ndi 020700444 020704444 WhatsApp number ngami ye WhatsApp
Bomo de ake osanye no kababa oye evidences ye ko yen concrete evidence pe but de bi ni ama one rasta man wo e man sure no ni man ngami ya bu benke nkolo what tusu be one bonus and ayale bati be efe jale ke shade ni me na me email ake je na masuma ke machine ye bi o de bi ni ama awo one rasta china kutoka yo ni gbe nya wo ni nke bofia bono hia ye ba kpolo podenche e shieko ni iwala don kemi kwemo